Neelektrisana čestica u kretanju kreira magnetno polje. To smo već naučili. Ali to magnetno polje je izuzetno slabo i jedva merljivo. Mlaz neelektrisanih čestica bi sa druge strane kreirao znatno jače magnetno polje, jer bi se magnetna polja pojedinačnih čestica sabirala. Ali kako napraviti mlaz neelektrisanih čestica? Jednostavno. Pustite električnu struju kroz provodnik, jer električna struja je upravo usmereno kolektivno kretanje naelektrisanja, pa se njihova magnetna polja sabiraju. Na taj način dobije se magnetno polje strujnog provodnika, koje je mnogostruko jače od magnetnog polja koje pravi jedno naelektrisanje. Ono što nam ne odgovara u ovom scenariju je činjenica da je magnetno polje rašireno u velikom prostoru duž provodnika. Ali i ovome se može doskočiti. Namotamo provodnik u oblik kalema, tako da se magnetna polja pojedinih namotaja sabiraju. Sada isto magnetno polje zauzima znatno manji prostor, pa je gustina linija sila magnetnog polja veća, a samim tim je i vrednost magnetne indukcije veća. Ali to nije sve što možemo uraditi. Sećate se onih materijala koji se namagnetišu dok su u magnetnom polju? Pa takvu jednu šipku od, na primjer, mekog gvožđa provučemo kroz ovaj kalem kao neko jezgro. Sada i kalem i jezgro kreiraju sopstvena magnetna polja, pa je zbirno magnetno polje još veće. Napravili smo elektromagnet, koja je jedna fenomenalna stvar, jer sada možemo upravljati magnetnim poljem. Ako pustimo jaču električnu struju kroz kalem, dobit ćemo jače magnetno polje. Ako isključimo struju, magnetno polje će u potpunosti nestati. A ako obrnemo polove baterije, magnetno polje će promeniti smer. Severni i južni pol će zameniti mesta. Dakle, elektromagnet je mnogo više od magneta.